Yes, it's 25 more minutes before the hour of 3. Karupa, and you're still tuned into 98.5 IFM Cauayan City, the Idol Tang FM with yours truly, Idol Jun Seriales and Idol John Mark Pastor Operator and Balsamador. And syempre manariman na po, iti-search sa'yo for the monthly finals for the search for Ilocano Idol 2019. Kat nag-text niya po board member Fred V. Alili. Kiko na ating June pakikablauman dagito lakandula ko na nasigot lakandual nga madamang seminar di IMES Ganano Lodge 313 San Fabian Echage, the brother Ronald Busto, Alan Tupong, Manny Kabungkal, Jaime Bawadan, August Salazar, Leo Valdez, kablao nagkapukin ni Apo board member Fred V. Alili, ditoy Ice S80 Tesda Ilagan Sere. Apo nang ipatulad pa iti picture talaga mga nagtataraki na dagito ini. Oh, dagito kuyang. Kuyang na kita. Awang mo ti dagiti dad ako? Isu na lang mo ti amok dito ini otiro dagita ne mairo pa ak dagito nga ka-brother na. And syempre umat-attender ta ngamin ti installations kada ka and everything no dapat get together party dagiti Masons isong amuto dagito nga repropa. Once again, apo katlalengin nyo dito seminar nyo dito. Ngaro, di abantayan na po ti third finalist tayo for the search for Ilocano Idol. A 12-year-old from Labinab, Cauayan City, malang apo kabsat the first contestant tayo ditoy ni ating nibasang Jenica Ivy S. Bulan. Jenica Ivy, kuna na di jay? Sir. Okay, so 12 years old ka and kasla naidagas ka laeng hamuin gagaraw ti imay. Anyway, ano ti kansyon ang basang? Palubusan nakading. Dahita ti ibagbam kinimanang mo palubusan nakading agbalin nga monthly champion itatakas di kadi. Sir. Okay lang. So no iso na ti mga bak anya ti mariknam, siyempre manang mo di jay. Sir, okay lang sir. Okay lang ta. Agtuto. Basta Ay gudwaan na kay premyo na ko na igatangan nagtumalatan ay ti segunda mano nga cellphone manang ko na. Anyway, kablawan pa yan ako dagiti damdam nga. Of course kanay nga kadom ni father mo. Sir. Ni mother mo. Sir, bantay na gikabsat ko sir. Oh, mano kay kat nga kakabsat anak. Upat lang sir. Upat laang ka noon reklamo. Daddy, abi nga upat laang. Ay ano yun ang pay ka no. Anyway, iti kansyon namin tata, palubusan na ka din. So, ladies and gentlemen, let's give it up for our for the third grand finalist from Labinab, Cauayan City, Miss Jenica Ivy S. Bulan. Makititak kaduwang di ay ayatek tanaiso katam kanyak panagkibkibin yu adwa madududuk dito'y riknak sa saedek a puso jaklatan ikaskaso nasaysaya at lakman nudikan na amamu jakman nasaksakan taaramid mo palubusan na ka din na umadayo tapnan mapanunot mo adu abasul mo jak marik nanti pamatek mo nagbalbaliw ka mamiiskan sabay tamaawatan na palubusan na awanin ni ayat nasakit para kanyak
panagkip-kipin yu adwa matutudog daytoy riknak sa saidek a puso jaklatan ikas kaaso na saysaya at lakman no di ka na am-amu jakman nasaksakan taaramid mo palubusan na ka din nga umadayo tapnon mapanunot mo ato apasul mo tsak marik nanti pamatek mo nagbalbaliw kan limamiis kan sabay na maawatan nak palubusan nak awanen ni ayat palubusan na ka din nga umadayo tapnon mapanunot mo ato abasul mo tsak marik nanti pamatek mo nagbalbaliw kan limamiis kan sabay tamaawatan nak palubusan nak awanen ni ayat tapnan mapanunot mo ato abasul mo tsak marik nanti pamatek mo nagbalbaliw kan limamiis sabay na maawatan nak ket palubusan nak awanen ni ayat Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.